Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari alayasimi iliatohari al mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الكربة تيجي مندو أم تغني الله سبحانه وتعالى في كبر شيطان تورم دينا ولا السلام من دمنا نفلام في أما زيزا لا نسيتك مساتك بركاي نامبرو لا مسلك أنغا سبب نيوماكا الله سبحانه وتعالى يامرو دو القرآن تيجي لا كفهم هرماندي أكله كفا كتيجي يه الكربة صلى الله عليه وسلم ككوالله الكربة مندو يامرو يا alaka kira ka fanyi kwaler Allah subhanahu wa ta'ala na kamela ka busalka alkrabaka ko mu'min mun ndara ala aka ala Allah subhanahu wa ta'ala ka ala yalla kanga salka alaka kira ka koray ko nga dugo ka alkrabai. Assalamu amo yamar sanma labatu ka dugo ka nga sababu nyumay nay dugo ka yere yoro la aka sogma dani ngana mun nga sogma dabbena ami wala ñu man donke olu fana yeno ye alkira sallallahu alaihi wasallam jenyan zanmoni accema ana musoma nay du ko alkira bana jenyan zanmoni ami du ko alkira bona sanmoni kala alkira sallallahu alaihi wasallam ko bonya juru saru ye yen sa kanu fara namboro la am fulke alsalam cema ana musoma ye du ko ñine alsalamu fa assalamu ambañi na fa allah subhanahu wa ta'ala jati kama akan sama duko la ni mbarayna jango barany Allah subhanahu wa ta'ala kande ma kake Allah subhanahu wa ta'ala nyira nyinni baraye ala kan zara la jina ya Allah subhanahu wa ta'ala kan zara la kiyama ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jong ittaqullaha fima amar ayto nga janga sir Allah subhanahu wa ta'ala nya ka yamar yokola ni ala ko nga minge assalamu ayto nga zeko ko kelila wantahu amma anhu nahawa zajar Allah subhanahu wa ta'ala ko min dabla mu'min wa ito nga zeko ke o dabla lila je anila har kuna jabe sorano oye kabur konna sigila fiya be sorano de alkama jodo kuna wolo be sorano de wode be mando aljinna ya rabbi alaka nako ya ana bal assalamu bila jalema wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum sawaba nandla lola assalamu wa fa akadon mi duko ke nyere je ka duko ke ayruyi ya rabbi sababa tigi alay alakambe sababa ma anga keta ananga fotala ma fa ka don annal islam dinu tarahumi assalamu alkarbati tigi mandeu ma fa ka don islamiyya ye hine nyona dine de wa tahabubi assalamu islamiyya ye nyonganu dine de wa tarabuti islamiyya ye bulo di nyoma dine de la dina taqatuli islamiyya te nyonva dine ye wala taqatu islamiyya te ayo shingiya tike dine ye islamiyya te nyon labla dine ye wala tadalumi assalamu alakram mandun islamiyya te nyon to nyo dine ye aqulu alhaq jalla sha'nuhu setigi masa ni apmaka ya ka ko kortale do ako alquran cetigi la ako muhammadur rasulullah ako ne Allah subhanahu wa ta'ala minye nga kira ci nato ay ko muhammadu ne de badon mamindo alakram mando mba foye ka sabati muhammadu ne Allah subhanahu wa ta'ala ka kiray walladheena ma'ahu mamuno bana tukura ayu nga kirala ka lame kay akay yamru kon labato ashidda'u 'ala al-kuffari uka gele kafiru deka uka torob se kafiru dema kuma mina ni kafiru dona ugashila
ruhamau bainahum o yerdama be hina nyona asalama Allah subhanahu wa ta'ala alkarabana ka sahaba mangutu nene ndeye woni mami sedo ne zena sabaralla o tigila ma toy ko salama nyuma ni mami sebo ne zabaraina o tigila ma be ke dombala filiyo be ke nda shido alaka ngishama wa shari'ul hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam alkaba tantigi rap mana akwa mandoma akwa alfitnatu naimatu akwa muhunu mandon Allah subhanahu wa ta'ala fitna da kada abi sonoko la'an Allah muqizaha mawma fitna kunu kada yalaka bla mola ala yotikala ma danga wa yaqulu aidan hal bi alkaba tantigi mana akwa almuslimu akhul muslimi akwa salamai assalamu balmade mati mingi balmana itse ko ki salame nyana madama ye salame la yadhlimuhu ko salame ta salame nyato nyo wala yakhziluhu kuma gele ya chuko salame ta salame nyo labla wala yahqiruhu dusuma bo chuko goniya manana chuko salame ta salame nyo doya alkarba cetiki ko kokora ako kullu muslim ala muslim haramu akon hunu mandin nasara ne de islamiya kiraye nasara ne ala be pma nasara ne de nana ne dine ndi ama kakalana mba foye adake ne islamiya fambe haramu ya islamiya nyoka dam hu islamiya joli boni haramu ya islamiya nyoka wa maluhu islamiya kan nafulu cheni haramu ya islamiya nyoka wa irduhu islamiya farqulu burjali haramu ya islamiya nyoka assalamu alaikum vamuna ayuha al-ikhwa bal assalamu هذه أحكام نونو يكيتوية لا تقبل التغيير ولا التبديل نونو دي فالفيو مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان واتمنى جاء تشوكو قرآن قرية على كده بس اسمك حديثة قرية وبكير تيجي ندوك ما كل إنسان في إلى قيام الساعة كتاسد ما كل ده بملك كلمة السلام عليكم لما ييرنك كفوك عدا يير الله kabisigia pmo faranyonga kibi kuinjenga kada yerla kono kaja ngiti nundi yelama wote fale fama kana halalan fa huwa halalun abada min halala kama alkabat lilla o halala yabitu sina kata sedu makulo de melikelima wama kana haraman fa huwa haramun abada min haramu yakam alkabat lilla no sabatra alkabat dalaneka o haramu yabitu sina ila qiyam as-sa'a kata sedu makulo de melikelima ni yatike kada yerla kiyama alab tasma day farla ni ka ketan alkraba ka keta fora nyongo alka ngishi oma wa hadha an-na'u bil hukmi assalamu alkram mandum ni kiti shia nunu hakimun la mahkumun alayhi nunu nye aywa sanvelaye nunu nye mikirtiga muhuru mandeka nunu ndi yelama kata se do mimma wa wajibul ittiba'i li kulli man yarju Allah wal yawm al-akhir assalamu ni kiti nunu jakuya bledo muhuru mande chena musoka adam sani ma ba koroka folomani labamaka anga tukuni ngiti nununa mama dame alala na dame la harakula alaka kilin mandi amma walidhalika kana hatman laziman alina kulla ngorfa sarman no vamune ngiti no vamune bade ba jirana ka fo jaku ya bledo angele na beka aslama tamana musoma an naquma ala saqil jiddi am beka wuli kanjo ka cesri jarata kan cesri لنعينا أمراءنا وعلماءنا جانغو أنغانغا جمانا نيمو دمي جانغو ألا يانغا دين نيما يكالفا مامونو ما جانغو كو دمي الذين قاموا ضد هذه الفتنة شبامونو ولا كجروتا كو تشسري مصبامونو ولا ونوفا كجروتا كو تشسري كجوان فتنة منا يانغا جمانا داتوكو ناجورانغا دين تشنكا السلام تمانا مسما واجب لدو كوما توبه مكو لباتو ne mawma tara bisigia pama do faranyonga ko shetana yo masri nyakoro kiye nunu nobla ka ko faranyonga nanjora ala nyakoro la harado mi nabi tay ka ayo bisigia katigila tigiyala ala ka kilinya mande amma ngana mun wulla ka jo anga jamana ma nyamawla jaba mun wulla ka jo anga dina ma nyamawla ayo ka jo ne fitna nyefe be da'wati salihah ni duko sanmo ngala ni ani jama farali nyonga duko sanmo kene sekilila والصدقات أنا مولى الله كتا صدقات السنم ولما والإنابة إلى الله في سوء الأخلاق أنا مولى الله كتا توبي ما كسي كتا على ما برسابو فوي تنظر فاك سر أني روجو قدو ما نيما منو نيان ويلي كتا أما على بعدو أكيرا بعدو يان ويلي كتا على كربا كناما
assalamu wa bi mura'ati huquq al-fuqara ani fandonga hake kolashili wa da'wati an-nas ila al-muwatana al-hasana ani ka mo wele kata faso dinya nyumama don ba munu masira nu manata ya jira jamana nyamawla ya jira famawla ko fanda nyiji tito shurlilla ala ka duko mene odola usarabi allah subhanahu wa ta'ala kan ninde don bo jamu ninde don bo twai wallahi la ilaha illa huwa nu ya chen la pasa ambi jow kokoro nandala neye kula pasa fosa ya kasama la nakhafu fi dhalika law matalaimi ande sira jalaki baka jalaki li ñewla ande ya fuy kama mbe ya ala de kama do mi ngade ala ya bitana ñi mbalo so tala deli ala ka mbalo chenka ala so tala kan fatu chenka chamunu nyangwele kata aywa ne zira jelema wa tasafuhi bayna almuslimin munu nyanyi ni islamu fa kwasira sanga mbulo di nyoma nga hina nyona anga janga siganga puma angana dimi nyongoro angana funu nyongoro ko bande se ka puma nyove anga janga siganga puma na hina na nyona na ngumana na njira ka sigi Allah subhanahu wa ta'ala bi boda jirana mamun yana hakli nyuma jirana ufuli ni barka dai wajibi lidhalika nashkuru idarat al-majlis al-a'la al-islami wade kama mali ho conseil islamique a bureau ambu belejele fo takrunya kele amanyama anakoma kusarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka في معارضتهم هذه الصعوبة العظمى ولا كوجو نجلا بعد من يفك كوادالا نinde yu kaketai usarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka amanyama na koma ambu belejele fo dakrunya kele ava anangara mako ashak satuma madan haidara an ho conseil bureau tobbe amba fo belejele makuni chekuni baraji ala kanu sara ne bara nyumaina ala kanu dema na yu kwada femina anji kan ala bu dema busala ya rabbi ala kanu dema ikhwan almuslimin bal assalamu ta'ala linu dafa an dinina wa dawlatina assalamu aytu anga janga wuli anga fara nyonga anga jo anga jamana kokoro anga jo anga dine kokoro anga do anga dine ni buru jalice anga do anga jamana ni chenice beta atisadatina wulati umurina na nguli landi tangu vete fula ayambita njo anga manyama ude kofe nuko anga danyoro mina anga dai nuko anga na minga ngo dabla afonde ma ko al-islamiyya lidhalika yaqulu al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wa ta'ati li a'immat al-muslimin ako al-islamu al-karabaka kanade anga tuko anga dina manyama ula min wulati umurihim ko mana faranyonga ayo ulangolo te blati ko dajuru kalfara mamunu madola tlela ka koto olu tala ka tukula wa ulamaihim tlewo tlela amhunu mande doni baw ka koto utala wattiba as-salaf as-salihi muhunu mande manyumu afolomon ko tuku olu ka kanana waqti fa'i atharihim ka tama utanofe kunde silamiya ko alaka kira ya ketande sahaba tukura la tande salafu salihi betemeno sira de fe ko khalafu yara ka ngatame o fe nende arsalti ka pumay asarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka hadani Allah wa iyyakum nen manyabla pumay temena be dugo ke alaka nan awbala jale kana waja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana alaka varam ka aka jonga jomono nu ladira nu bil ladil kame yalil ilam annana bi idhni Allah subhanahu wa ta'ala nen manyabla pumay temena mbal maka mbal mamso ba fay ka don يلا سنفق المنبر الفقه المالكي نهازك المنبر الفقه المالكي 120 سكي كمي أنا سكي بيورون فلانانا الله سوتلا سنة تقو من أني سكي نادا مننا أم ستكي مسا ديلي سلامو أيرو كدوكو سماما سكي ألا كان دماء كداتش كير الله ودرس إن شاء الله تعالى حتى الآن على التصوف الحقيقي الخالصي هل بي ولادو جومي سوفيا جيلي كونغا أيوة دي كونغا مقام الإحسان من ينمي جوري الإسلامية الله وهو السلوك إلى الله باقتداء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نفر الصوفية ودي كتا ألما الكرب صلى الله عليه وسلم جوكو السنمون لدكلي وأخلاق أصحابه الطيبة أن الكرب صلى الله عليه وسلم جنيان زنمون جوكو السنمون لدكلي لا غيرو ندور فوري الصوفية من دنيني على بعضه تشي على كان بسبب ما لذلك أثنى عليه العلماء
wode kama don bo ye sufiya sabakoro tanu don ba chama ka kuma tamana membaru sanve ya ani mununga bigi tamano aywa kala aye وقال العلامة ابن تيمية رحمه الله دون باب بدوبي كو شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار الحنابلة مذهب حنبلية دون باب بودودو ألب مانا أن الصوفية كبا صوفو ما أبمانا صوفو كا أكا بمكا أي فنجاما فو ممبرو سانفي واتي كورونيدو أمي فتنين لغالي ألكا غانا كبمانا ako wasawabu annahum mushahiduna ako sababa minni aben fo wati na wati ya soro wati ka kalan ko jugu aya soro kuma chama fora sufu ma ya soro ngalo gafe chama zabena akele ko faka saka sagale ke don bo la ya khafuna illa allah utisra funya fo ala ako sababa minni ko ina ngalo mun var la nyongo teche ako sababa annahum mushahiduna ko sufu ya chesri bawiye fi ta'atillahi allah ta'ala batola كما شهد غيرهم من أهل طاعة الله nga ma wero be koy munu nya ala mo ye munu de aywa sufu yaru ko fe koy akapma ba jirana alhamdulillah rabbil alamin sufi ay tasara nyumanyi nga halni mami ma yara wele ko sufi no tigila ma fana islamiyya ke keto nyumana o tigila ma fana min ahli ta'ati allah o tigi fana ye allah subhanahu wa ta'ala bato baw doyi ako fa fihim as-sabiq al-muqarrib ako na le sufu fle ko le fitini min vamu a ko ngana be sufu chela munu nya sabiquna al-awwaluna wa ala kula munu nya muqarribuna ila allah munu nga suru allah subhanahu wa ta'ala allah at ma chama vo watiti son wa kana yusna sana ana atiran ala a'lami sufiyati aka pmawla apme sufu tanu kosabe sufi ngana munu ni aka pma yelala uluka ayu sabqara tanu ka amsal al-junaydi inafo ayu abul qasimi شيخ الجنيدي إمام الصوفيين صوفو كما نيما شيخ الجنيدي وإبراهيم بن أدهم عن إبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي يعني إمام معروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني يعني أيوة الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم عنو تنو نادا كنت انزرا نينغانا نونتواما ولما كسبن كبيجي كنت زرا نينغانا نونتواما أبموك سبقرة تنو ويقول رضي الله عنهم أبما فوما ناكن يكلون كلن تغفو أبما فوكو رضي الله عنهم وقدس روحهم أبما ندوكو سنما يندك نسوفت أيوة غانا نونون توا كرفة السلام عليكم نبا من عبادة كو سيسا كو ما فامو دي نيونا كلابن بلا سينا كلاكون ديو ألا كاكلي نيومان دي أمان يو نيروكا جمانا تلاني يسوفي بوالا أتوبي كي شيخ الإسلام ابن تيمية تاكا كالاندوني أبما نونغرا سوفوي ni aw kera sheikhul islam bun taymiya taka kalando ni ana hakilla ni beyi karamo famu ya na hakilla kelembi ma ala ka kilinya mandi amma ala ko kaka ala yakama wa hadha awanu shur'i fi kitab masalik aljinan sisa ngone pamanye bla pamo temene ko sufia wala dawla ni nye adenga anabal make dondoye sufia gafe min nana mbolo ayu membaru sanveya ni nye gafe dayala toy sisa salamu anji kany awla ni ma babe dugma ko le sanve anga jigiya la salamo ye ma bawi assalamu alaykum samama jazallahu muallifahu ahsan aljazai am ala dele karamo ko minye masalikul jinan kitab as-saba al-sheikh ahmad bamba ala kana sar kayralla ala ka saraka sar nyumana dawma layli wan nahari madama shuni klebe sena sisa ngone gafe bina dayala itlo majo ika sufika ka bigi tama kame itlo majo ika flake ka bigi tama kame arabu fimado kana min arbabil bara'a wa fursanil yara'a ayo biki sobol kana sodona kundo ne nyanate ngana yemi va milaydu dima insha Allah ta'ala sa'aqifu ala kalimatihi bilisani sharh wal bayani akada kurnya kelengele kuntabo wala ko barachi ko ka file ko na bitana yaqulu al-allama rahimahullah alaka ngana mana asarab Allah subhanahu wa ta'ala ka akwaka pumakana qala ibn shaykh al-makki ahmadu adkhalahu khayra al-jinan samadu kamne kele eya donc betu fala min ngombora nenye ngana de pumakan ye mimbe la raw kan shidone ala sona ka don kalifama ako aka aywa ako flaka pumakan do mini aywa aka karamo sheikhu dedo atwa ko le de ko ahmadu al-makki kumba wele de ko aywa ahmadu mbakke nga bamana ngana a jamu de ko ba Cheikh Ahmad Ba
nga Senegal ubu wele ko Sheikh Ahmad Mbakke halibi abi wele tende nga flakundo ala ka nasara kayra la ako abi dugo ka ayere yana ka tanye fe mama nga nyina yere ko koyna ako adkhalahu khairal jinan samadu ko be seme ko laba be seme masamina ko abo masadele ko kale siki aljinan مع جميع المسلمين المخلصين وكل من فاز بالاخلاص امين كم سيك على الديلي na ala sona kale ahmad bamba do aljina na ko be ala de la bal masalamu wi ko salamo ka nga jige nyuma tan nyonye ko ba nyin ala ka salamo fana do aljina na al mukhlisina salamu munonye khalasiyali jongne ani ala ka jongo jon na ala yo garsaga ni du ko njele nyala ala yo garsaga du ko njele yalla nabi allah subhanahu wa ta'ala bato ala jati kama kamini ya ni agirato sufia la sufia de ka ala bato ala jati kama sufi ngana temena nu jora nafla la nu yo qur'ana dayele nu yo koloshi mene o ba ko ala nimma ko be edama de lande ka alijina nyini wa ala nete ka bolika bo jahannama toroma ala ndeka je toane je jamu nyini ala nimma ko be ala dama de la ne venum be ala ka son fon yene ala soro la ka nemo be soro nu ngi ngana ko bato chugoy na sisa no nyo koloshi ta ala mobile dia ala sangazo dia ala miliyari chama dia ala ni mango imena ma fo ngoti daga koy ngani kuyi ala dama nyini o de fanga ka boka tema beka ni ala soro domina ne venu no biti no fe ko me man vi na ja ala ko le man nya kalifama wala do min dela tofle na famuna am se ojoro de la no wala da nga jan kitabu nye beto bakele anaku nga venye ngambi laydu dama salama ay do sama man shini kene yalla bara ivan alaka musaka no ko yamma ka kene di ama tikeni doni nyuma minde ala ko di amma be kene jira majingi mi ala ko dama Allah subhanahu wa ta'ala ka saki kado ananyini ba jugu wuce insha Allah ta'ala ni laydu minde salamu ma fi ma be bonno kana na yan sa ka sama ala ka kele nyuma ndi amma mamna naye manya bla kuma na tamana nunga ay setki masattanu ako ko alhamdulillah allazi minna talab ikhlas sa'yin wa mara'at al-adab wallahi ako be ala tanunka ala barakada Allah subhanahu wa ta'ala min anyin aka jonve aywa nubi ala bato ku kale Allah subhanahu wa ta'ala bato khalasiya ku dus ku jeya kale Allah subhanahu wa ta'ala bato ale ala yarajati kama wama umiru lali abdullah mukhlisina lahu din ikhlasu sa'i akame okurana ayadema wa mura'at al-adab kuna ngwanyi salame ko nga hagil to anjogola de salamaya kwani asigime jogo ka salamaya na kun ye salama jogo sanunyai kuma na manye ko ango alaka kilbandi ya cinyi anzalla alsalamu anjuna ni jaga bo hijira asalamaya ba wajibiya fo ni jogo nyuma ka sabati nyonde fe fo salamaya ka sababu ye daga bana surafe mina nga nogoya ne ku ye salamaya ne diplôme soro ni jamana tiki dana yadda eka ane bi baraka biro mi ngono fandani fama ka papier bi bismillah yi ninde islamé ne ku yeslamé ane sigira dugu mi ngono alhamdulillah rabbil alamin cien dati de yi ne ku yeslamé e bi kodo wal musoma ne ku yeslamé ne pmana mo ba foko karsa yafo wana minana enno na tin yelema ni ku yeslamé ete shunyinike ni ku yeslamé ete dabali jugu yake mana ne ku yeslamé ni ala ko akira ko e ka puma bana e ba minaye way ba blay ni islamé ako ko ni jogo nonde ka kinga koloshi kamini yai ba don kwa bi feka minvo abi feka feju minvo abi na sufia defo sufia de ye ka ala bato ala jati kama ka soro yi joko yi ala tay ka islamé ya kedda aywa koloshi te blaka bu bolo fiew na fla selte dabla fiew wajuli kete dabla fiew aywa ala bato bara wati be isebo la ibolo bola ngoti foy ni yelama iyara jokola inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ati foma ko salamaya akwabi masatanu masami man yanzuru alquluba was-sara'ira duna allazi minna yakunu zahira masami kwabi dusukunde laje nga kwata nga angena manafle alkaraba yo fanyewu alaka kile nyumandi amma wati anda mbolo makaba ambaka puma kunguru ni saliye kitabu dayla tola ay digo ke alkaraba islam nyumati nyine alkaraba ko ako huma salatu ma salamin yatba'u
على الذين فينا غدا يشفعوا أقوى بسيكا دقوك على كان غناي على كان غنا أقوى بنين على فكيسي نما تشاما على كوكا غناكا غنا جمعين غدو كوشيني على كيما جودو كنا كأنجي جدا من غنا منغا أقوى بنانزورنا لدو الله سبحانه وتعالى نيفه نينيكارني ولا يبنونا نينيكارني دون بابنونا نينيكار على كرك الصحابة ولا تشاو بلجلي جوليدو أحمد ده كوفي بيجي جدا ماكا ni mamingo mo yekele yengalo ala ka kele nyumande amma ako man be fada ilal huda tahalla wa an rada ilal rada takhalla ako kama chejumema ala ka ngana jumema man be fada ilal huda tahalla mi na ya yarkum masiri ni kana jokowi wa an rada ilal rada takhalla wa yasembo ayo ni dungo joko langolo na iba fa kala ibada kala nyini yemi sofiya de ki yera mine ke nyishi alakaba ka kanama ki sebo dien joko langol dien joko chejukula joko noko lewna nende korfa la baye wati yanda molo makaba ambe kitabu datugu ya insha Allah ta'ala nala sigwara kalfama amina kitabu dayela kitabu tigi bina ka sofiya mabadi ujo ngana munu ndako no pmaka e bina do ko meme fiye tien pmado ni nunu ndako no pmamene wallahi la ilaha illa huwa ni ala bato kay bi ala soro ala ka kile nyumande amma barakallahu li wa lakum fi alquran alazim وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما